Gospodin Rodić, plaketa grada Omiša, jedna od još nagrada koju ste vi sa svojim, rekao bih, kulturnim, poljičkim radom sasvim sigurno zaslužili. Pa mislim da je to jedna od mojih većih priznanja, pogotovo što je to grad mog rođenja. Drago mi je da su ljudi prepoznali u gradu moj rad, odnosno da smo na jedan način zaokružili jednu cjelinu sačuvanja naše kulturne baštine prvenstveno. Mislim da je to poruka i meni i svima da ustrajemo u zaštiti naše baštine i da ne dopustimo da se to zaboravi, jer ono što se zaboravi teško je više vratiti. Prema tome, kultura što imaju Poljica i baštinu koju baštinimo ne smijemo nikad staviti po strane, nego uvijek nam mora biti na prvom mjestu. Da, vi ste na jedan način dobili priznanje i za ruralni razvoj Poljičana, poljičke riječi, Soparnika, za upijanje te riječi veliki poljički knez. Koliko zapravo vi živite sa vašom ulogom? Pa mislim da ne živim s tom ulogom, ne bi mogao ni raditi, da ne dajem dio sebe u to, ne bi sigurno postigli takve rezultate. Mi sad s punim pravom i punim ponosom mogu reći da poslije turizma, bolje rečeno, u ruralnom dijelu Poljica je prva grana koja je proizvodnja i bavljenje soparnikom. To je nešto što jednostavno saživilo. I uzalud bi bilo sve da to nismo napravili. Znači cijeli trud koji smo uložili sad se isplatija. Znači 10-godišnji rad na pripremu i sačuvanju tog našeg proizvoda koji je malte ne bio zaboravljen, koji su ga počele pekare njegovo ime koristiti za proizvodi sve oštine soparnik, eto mi smo ga vratili na, da ne kaže ono, izvornom obliku i ljudi su prepoznali upravo taj izvorni i sad se on traži u ruralnom dijelu Poljica. Ja se nadam da će to sve više i više biti traženo, odnosno da će sve više saživiti kao što postoje putevi vina, tako se nadam za koju godinu, ako ne već i ove, postaće i putevi soparnika.